Негизги максатым элиме кызмат кылуу. Бүт эмгегимди силерге жумшайм. Жерим Кыргызстан. Сурап атырым сіздерден, жерлештерим. İştеген, билген жумушту, билген кишини тандаңыздар. Bölüm göçüş gerek. Nege bölümümüz alakандай talası olmaz. Uğup kalıp oturup biyaka gelmez. Ben neye girmeyim ben şu Bakayatan ardap tuvat olumun. Manas rayonun ardap tuvat olumun. Karabura talas oşon barmağı elim bergen ben sırap algan yok. İştegen emgegim için algama men oşar neye girmesim gerek. Oşon için bölüm göçüş gerek urma tutulganda. O kaynardan başlayıp kanizavutka çeyin biz bir elimiz. Жерим Кыргызстан. Биздин талаштын кулуну ушул депутаттыкка аттанып, элиме кызмат кылып кетейин деп ушунча суранып аткандан кийин өскөрүшөлү колдоп коюңуздар. Чоң жолго аттанып атасың, алдам колдосун, ак жол сага. Canımdı çağ öyle iştep geldim şu elime. Kança yaşayayım oşonca iştep öyle. Жерим Кыргызстан. Урматтуу шайлоочу, сиз шайлоо бюллетениндеги номер 9 белгини коюп, Марат Мураталиевди тандайсыз. Элге кызмат кылуу негизги максатым.